Yada was to me, you know, I send an open so I open out the babet. The source of Massam let to me, who the sofa bamboo castle and for King from King Conquer Macaba. So we enter. Amen. Amen. Master Jamademo. And ye. And you ma free or Jimmy for Muba. And you ma a free nipa wa Jimmy the Muba. Hey. Jimmy it is up on you know. Jimmy. It is a bon, you know. Nipa bi awa Jimmy bi yamfani nipa nini. Wow. O Jimmy fu anu masem kum. O Jimmy fu anu masem ekum. Na branya nsafo ase. Bejom oyi ne hu adi. Jimmy mu odu asre kwasia. Cause okwasia mu na Jimmy free ba. Dia me paso o tiefo o ntia me nie. Ada na nyame aba o sane saso ne suban so. Na Jimmy sama se wakoma ma. Na ya baba di nkomo kakra. Na paso tiefo ntrase. Me wi na ya nyansane a wo behunu. Ya do nyansane tutu awurade ho. Ya do Jimmy fo tutu bonsam ho. Yes. Heye. No atipanfo amu Jimmy fo. Amen. Ayewa dwense ewi ase ya ode ho. Nanso me catch no Jimmy for. Ana bona dwempo se. Ade a me wo bia ya me dia nanso onyansafo de ohunu say ade jai. Oba so de afiri ho. Ade na wose me kum ni papa sika. Abrekura wo bi ngum yam fa sika nsie no. Ade asia. Nansafo ade. Ana ya baba di nkomo kakra. Yes. Amen. Me maka Yesu awo ankyerɛw. Osofo apiriti akyerɛw. Yo. Ye wo Yesu ya nwambuom aya nokora. Yawunu nyambuom. Jeme so amen. Amen. Yawunu nyambuom Bethlehem. No kura. Anyansafo akɔhwɛ no. Ya na ye. Aya no kura. Medase. Akani nyina bom. Akani nyina bom wonyini okwasɔre. The Bible say. Saya suna ya wono na nyansa ne ho nkonkron aye ne ma. Mo nya jimfo. Nyansa. Nyansa. Eno nkonkona ene. Ayenema. Nyansa woni mu. Okay. Dear Proverbs chapter 1. I want to read here. Verse 7. Proverbs chapter 1 verse 7. Awurade so ni nimdie mfiti ase. Ose awurade soro. Eni nimdie mfiti ase. Aye nimdie mfiti ase. Ojimifo bu nyansa ne nkyerɛkyerɛ nimtia. Hallelujah. Amen. Awurade soro. The fear of God is the beginning of what? Wisdom. Wisdom and knowledge. Wonderful. Wisdom and what? Knowledge. Me pese abrantia bia wo tie me no. So ba wo se wo nim nyansa na wo behunu. Aso ye jimfo a wo behunu. O jimfo bu nkyerɛkyerɛ. Animtia. Yes. Se opani bia wo nim de. Ati wa trase. Na wo de na bra body ankoyie. Tunufo no. What man abrabo si ye no so jai. Na Jimmy for no. Jama so amen. Amen. O jai wan nyina twam. Sanka ya branch anka ba ya teme. Ni man anti Jimmy for ndonso se pika. What is here? Ai wa sofo. So na so ya diboyani. Ana ewa wa na sakra. Tianso ya dibone. Kakra e be sakra. O mukta ga papa. Waso Jimifo bu nkyerɛkyerɛ anim di anim tia. Mfa. What channel no kora kwan no. No bu na anim tia. Having bia no ho. Nyame mfa janse ne ma. Wo ye Jimifo ntia. Me peso huru na wo tia se. Wo ye jijimfie. Jeme so amen. Amen. Jajantwie nko. Ana Jimifo nko. Yo. Akansa nioma bi mabobo so. Yo. Yawo bi a woni ti. Yawo ti dane. Yawo ti bonkoso. Ani yawo ni pa wanya na dwini nyina. Aya nan. Yawo kwasia. Jimini. Ni awasai. Ana jajantwie. Nso nan. Anya de ketua. Asia Jimini de awasai ni jajantwie. Ani jajantwie. Odi asia. Yes. Okwasia kakra ye. Atan Jimini. Ena Jimmy kakra nso ye. Acha jajantwie.
Wajaja jia dia wafiri mukura. Na dia wasai. Na dia wasai. Yankane mfra. Oh, ndiye. Yade ne tutu damfo. Jemaso amen. Amen. Proverbs 12. Verse 15 down to 16. Proverbs chapter 12 verse 15 down to 16. To 16. Oso Jimmy fo akwantire nani so. O Jimmy fo. Dia oya anya onyansani tire ne kwan no. Tire wonani so Jimmy. Ni Jimmy no dia oya na tire wonani so. Oti afuto ni onyansafo. Jemaso amen. Amen. Wanso asa kan besim. Dia o Jimmy fo ya bia no. We ya was start ya wonum. At the Damba Brown, no catch us up and my blaze. There's an aqua and a train one in this show. A penny the oil and pennies. But damn it, you know about catching a few in the pass when I was yamming. Bow. George before your piano. That's no one in this show. I do tear foot to you and for much. This a yacht from 4 kg at the brog wabonny manu. And I'm going to say who to be bottom of my sons and I'm a brandy who was so jar Sam. When we hear some did to 2 bottom experience, when you experience some war. So, amen. Amen. Or be at the brog wabonny trim and it was all experience. It was all experience. Jimmy for quite in any show. Or Jimmy for quite at no one and you see a foot on you and some for. Casaria Juma. And there we are Nippa be 2 for. Some manager ya wa hai wo hunu dia wo ye obeyi wadu so froko wanim ye obeya am ye yinadi wo ya ne ati no na fa yi na dia no okodwa atoa Jimmy na no no abradia ana ho ye be din komo me se me message awrade de mama no wo ya wo tiase gene ho a wo tiase Jemaso amen. Amen. What's the what was can send me on second you tear foot when you yansafo. Obi ala tenasi my 24. Yansafo. Now I saw foot on the Bobrani and yansafo. Jimmy for buhuro da dintem. Why are you? Tasamani. The person and nipa bia atiame. Now I said you Jimmy city Jimmy. Hey. Jemaso amen. Amen. Monsieur Sani abu baby aso akwase no twa oso twa ti. Wonderful. Na no twa kuro no oso eti. Oso eti. Eti. Chasamani. Proverbs chapter 12 verse 23. Dabi to aso 16 ho. Wasi na ojimi fo buhuru da dintam na buhuru e da dintam. Ojimi fo kakra bi na no buafu. Jimmy for buhuro a dead dinta no badwema de okatana ni wo so okatana ni wo so na de okana okra ne ka de etene obia me pese na wo hunu o Jimmy for bia no titru ya mamman opia bonte banana yire compreni man pa minti na bufu abonto bo asen hwehwem no akọ attack ti oni baba bia na yire na me yatuna firi ne fie wa Jimmy aboroso ese Jimmy di firi mu ba na ye bobosu yi what's that here? Me say, Jimmy, near Madame for Sofubi, where the mean in a tub. And nay, I know who's an Ira man Jimmy. Now you would have saw them not for penny can of wash them. Or no one would you want it. The Iranian company Tranuma or dear Poma, a before them, about I saw them including Mranny Power. Or source of a penny, Miss Nadia, dear, and I pass watching. My church na ya basa ye na di anche na yira jan so ada ya wonya sika mako ho no na koka no tu mu ye na di masa ama Jimmy matu akoma ho se bonyu no be very careful ewia se wo ho ya na wo kansam bi si obi sakwa no odi atem I no krasam ya di atem Jemaso amen trase na sesu mu lewe so why na woni ne to kase Jimmy Nyansa wajajantwie akwasia why na ne to kase na why na woni ne to abasakom why na ne koba dia woni ne koba na me ehunu su aya dia ba ekura wonderful no one Jemaso amen aja hwasi wasi wo Jimmy fo buhuro da dintam wo Jimmy fo na buhuro ada dintam tam badwema de okata na niwo so obadwema de sani wo bi bantam pa no akata no kwere ka de etene epia manim bagu yase ba ma me pa chew na hunu se me difo yem fansi he ya Jemaso amen yem fansi he ya na de odi bim na de odi fo
mentrasi manum guase amansa na makase me hunu yanka kwa ku di bem fatame wakata sontam dan sikuru mu de nkontompo nanso wajiminti obakere tai afa kotu brebia wados ko uyine e wode woro kasa sen kranten wo ye me dase unyansafo tachire masaya de jemeso amen awade woro kasa sen krante nipa bia nanum asem ya woro no betesu obi a wakete ka wo bi so timi diawu jemeso amen abranche na no pa me bushaw sani o man na ya me boss ade mamuni aye na fam ho ohe na bugina me ba kan sama kira wonne ka kira bi na yesu abawo ojimi ni nkwa jimifu ni nkwa ojimifu ade ya wiya bawo jemeso amen we asafo onsa ojimi nti won sore me kro asori ni igu wanum kasa nti asori ni igu wanum kasa wo se baifo na abetra sore me igu no aye wa wanum kasa wajimi dudu wasafo adana wo yama mpanimfo na no mpanimfo ntam te sai eno so ya one entena mpanimfo no pese you free hono because you be akura wono ene nyamesu nyape enye jibia be bata Proverbs 12:23 Proverbs chapter 12 verse number 23 osinipa nitifo kura nimdie onipa nitifo obi a waya vigilant obi a woni da hono kura nimdie na osina nipa bia wo huna tirade no okura nimdie na nkwa it's like Joseph now onya hunu she bet watira da na siwe no watira de baba yes wodi nimdie ana de wose nipa nye jemeso amen poso kan wasina nkwasiafo akoma paya jimisem mu nkwasiafo akoma apaya jimisem mu apam wa ama jimisem mu che obi ehu di ojini jemeso amen kuro bi ho na adesie wom na sa adesie no bo adwemposie ni kuro na de a akoa bedi so esa akoa bedi so a esanse onim de no onim kuro ni ntoto ye nti wodi kuro ni kohwe ase se kuro no ma ne frade hie nyina waja fia kwasempa ademe pese Ghana fo hunu nyansa amen a Christopher nsakra amen abaya wo say wo wie para me catch you say management na wakoma kwan jimi ligi bebrebe na Solomon say wo nyansafo sanso na jimi na atra na koma kwan me pese anani patrasie message ni mudu wo yira ba ko pakura wontimi makon homa ayada na ma jimi tire wakoma kwan ma ko fa ma mienu boso edu wo yende adu hawo na babrewo jimi awie ye no wo baba ko pa school fees wontimi ntua akwanyim ni pa afro Osu se this one eba waso jimi awie ye no jimi no jama so kasa amen me pese na obadwem ntie me wajimi nti na me amfa bo anto yam waya ya wodi ni pa na to yam esanse wonim da biasem nti wonso unyansa ujimi no atia wakoma kwa mu akoyi atoagu wonsa bra duru se wo ba ware no wawari awie opeba unya bi anso wawudi adanse se wanya bi da na wankora no jimi no no wa jimfo na abaye mobo wawari ba ma na nim se wawie otakra ma batimi ya control no ha ba ma na so ba pe o obanse ba ma pe nti so ne ba ma trase na dia yesem ne gya agya ware a moja ya ba bia moja ya na otimi se ba foforo pe na wo tie ni yie wo dia gisu obi na be so pe nti se mfiedu no be am ya short hwa no timisu nkosi obi pe jajimesam amen na wasibatim amen sia wakoma fra jimesam amen na hunu nyansa amen ani nyansafo na nteni amu fra nyansafo shadamfo wafa nipa wona na nam no ana tiri nipa kora wo yedan no amen Proverbs 13:16 Proverbs chapter 13 verse number 16 was when it for ya na ade nyina nim diem onetifo obi o woni tie oya na ade nyina wonim diem no kwase atrete na jimisem jemeso amen what did you mention us onetifo oya na ade nyina oya ne bia wonim diem no kwase atrete na ade ya me koye there is no need semi defo our semi trust na me tutu yes openani before na me hunu kwa me fa so me di be wi man defo ento onetifo te say boxer yes kona wo kono hwe ne opponent no
Esther didn't fight. I shall call a first fight. No was here. One to me, and one time my master. I call him into me. We train in this. Yes. What do you say? One conquer Jenny. Debbie. Into Debbie, I'm a cabby, sir. And the pound, I was here doing a coach. Was here doing that? Yes. Only for Nyansa. Was only for Nyansa. You're not in the name. You're a big beer on him. Or Quasiat and the Jimmy Simmons. So Quasiat, the Jimmy Sour Babam. This will be a human who be. Jimmy so amen. Babam. Be a cock. The first Quasiani Jimmy Abbey Rafano. No, what Bobanasa Yansani insurance. Now, Bayan Yansani was so between us, Jimmy. No, you were Jimmy for free. What's I buy the dome? Jimmy Bacao. Oh, yes. Me you feel Jimmy Mo. No, Jimmy was up by a dome. No, the Soliet Yammy. Inten will be who come for our Coboni Bion. Or Pregenua, or no Gen on Basabe Riano. And this is a mere 7 about 6 or Coramvoa. Ya Bua Sofu Crab about the boobies. And some Canyana Quano. What is it? We are Tamubin. Mena, you automatically mesomu. Yes. What is it? Yes. A brilliant water Ababame, who be a brilliant Jimmy no. Abratia and Nami Bushao. Oh. Then Tina Juma, we are you a dear. Transferable Compoko, Subaba and Adi Jum. Abrababa and Obo. Says I found a such application. What would Jimmy Area? And some Kawakachi January. Jamaso amen. Kawakachi January. Bukompoko Huachi. Diwakume Chidodo. Abradia Mibusao. Ababa wa Mibusao. Onsa Jimmy to why Yamia Sinchari. No one Jimmy Samotra Quine, a Duba Copy. Proverbs 14. 3. Proverbs chapter 14, verse number. The Proverbs in Kwana Juma. Was it Jimmy Fuanum and a Hochira Bow? Or Jimmy Fuanum and a Hochira Abba? When him said, a top and walk was Yakura de Casa. That's what Jimmy Fuadi. The Awaya was so Pahocha on one pack. Na numa samba sami action aso. Yeah. Which me for numa na hochira ba. Na hochira ba. Eso wonu ankasa na num. Wa Jimmy nti. No nyansafo ano kora won. Teme so amen. Amen. No nyansani a wanya sama ka den no. Na numa sam teme kora won no wonu wanya sam no. Wa siesi, wa firi. Ayi sam mpa Jimmy mu. Abawo. Ahantan. Awie ya ni ahwiase. Teme so amen. Amen. Siamanu mabusam na bia babuawo. Ah, beboa pa. Jama so amen. Amen. So did no me na. Anu adwen se kire te se ne. Mbo. What you hear? The open corner nanimu no. Woni me nyansa wan hwe no chikakra. Ah. Wan ka ba bia ofrehwi ase. Oh. Ba bia wo hya ase. No hu ko ba fa so abobra. Anya wadwen se mawie. Ma hura sinkonkon so ha. Tinuano no. Enso tibe yiri fa fom ba mem konkon. Enso nyansani di ofra wodwane. Fana pim kona nim. Da dante no wanim ana ahwa nanso wakire. Wanyansafo tretre won tabamu. Sadia baya dache wonsra no wadie. Funu nyansa jemaso amen. Amen. Ana wanya bi. Oh. Woni buafo, woni obi awoboa no. Utimu ya direct nipa nyina. Wo fa se ba wo ha wo gene nya. Woni aba ho a wo gene nya. Adamfo ba ho a wo gene nya. Jimi na akire okwan no o. Na wan hwe ya da wo ba kire wo no. Be mo bo se. Da na ba wo se iye. Jimi no. Jimi na Jimi gai. Na person na uhuru ne wasa wo ye. No. Mese, obia wo kwa no compensation. NDC nino MPP nsu nino wa wu nkwase ya wuo. So amen. Amen. Proverbs 14. Proverbs chapter 14, verse number 9. Also, Jimmy for Sudi, who are for dear Yoka. What Jimmy for? Sudi, who are for dear Yoka. Sir, what you bonibi? No one sacred nothing. No, but that's what above for dear Patana Bonia. Not for dear Babona, but you Jimmy Salmon. Name again Sacra. Native woman and so. Native woman. And then this show. I am every 365 days.
Why didn't say Sikana Yankwa? Anapau, a real and numero. Would you like it? Ubo don't come. Why didn't say your scan or your chef? One more papa. One more book. Shawama Yasika Ro. Nara Power. When you be, well, we are your question. Mumu Sankram of Force. I'm the 1 billion to Adakanu. Kakalim Kotu. Kakalim Betu. 1 billion empro. Dabi. Nkobetu. Limam Kura Makwan. Mr. Dagalas, who are your question on? Tazen Kura Yamfan to Nadaka. Yamfan Yanakai. Jemeso, Amen. Yes, Jimmy Atraya Koma Suni and Nipa Diaso, near Punyan San and Trate. Japo. And I'm Rancham Pafutu. Omatra. Maba wants to show for Trate. Omatra. Jimmy me Posika and Tinamana Famato Namamsika. Jimmy me Pesika. And I'm Majama Minaria Kramepe. Adana Jimmy Tramini Padiaso. Amani Padiana Batiti Bibi Debi. Why? Papa. Osana Jimmy out the chassis and 2 men in Agania Jaw. Biapo. One cockra bomina Behunu. Biapo. Sasawa who are dear sir. Unahi. Babia Wadronica was so many did him obedient. But Oma Jimmy Trawakuma, one no job. Every sack up a ma, one who are real. Is our sorry Nadia Konabesi gate. No Sumuano. Obi Chamo Pania Kwasia Tisha was here. A cow couldn't can you panas Baba Mount 2,000 Yobutum. Maybe shout. A mirror would have been one after on some man. The Bible Suman Kanjo said, they are competent of Obuma. Good. Amen. Proverbs 24, Proverbs 14, verse 24. Proverbs chapter 14, verse number 24. Was when you have a boat in one a hoodie. When you have a boat, and now hoodie, I am hoodie. Then Quasia for Jimmy Samalanco. When you have a boat, I am hoodie. I am hoodie. Nabotre and a hoodie. Yes. Now Quasia for Jimmy Samalanco. Jimmy Samalanco. A branch of Bobo says so croak. Papa Cradi. I question on a Padubaco. What can I say, brother? One question asked me, I saw it. Papa, I saw 49. What do you say? When you said you were showing me more, who say at the danger? Vanity. And Quasia Fuakuma de Japadia, so Papa. Adana was said, no matter what, next Abuano. No do crabro. When then Sonny Biano. So I tell you, I see more. The Adika, anybody a Dutch in a crab. Amen. What you shall about what's your coin? Amen. They told me, or shall who know from Dabere. Maybe you didn't tell Batu. They told me, answer, or a higher pa, a culpa. Good. Said the Baya Babuano. I'm an abrabo bon we are see Akoye. The Atoso 9 or when my Dutch inti. So I will baby on to them. Yes. Jamaso Amen. So I will baby and son of a warren a year and a war. Or when you're a fish, few doors or when you know. Good. When you be a baby, wait and answer we was Sanka 411 or Sanka 4 kind. Or Sanka 411. Ecclesiastes chapter 11, verse number 1, 2, 3. Was it Guabantem? Guaba. A Tifia Samentem. Was it Upano Goose and Dachu Beun? Opano to Goosiani. Nadachu be Ubehu. Too many pabas when about watching. I was Israel Canan on a Bontam and Sota. A Bontam and then yet to Chiakugu. Israel assassinate a bo. And to what Bedika Hunu. Now the way you Akogugu, a Bonentam. A real Ubedino. Nadia Kogugu. A unentam. And Sunan Pankas Ateno. Nothing naso. Guabantam. Was it Popano Goose when that goose you in a dachi? Ubahunu, many pabas on about some pabas on about it. Now, when you want to call about us and what did you do? Sanada Yamia to one year. Throw on some. Madioni Biabi. What fast be only be what down for be. Pajano Cobretre.
na da obaya moboro no what tiama frɛ no no agye so verses so gua ba no pa na nyumira nso enyu nsɛmfiri ho wonim de ebeye wai anawai abanoma na wapono no daakye ubesu abanoma na wapono osa majimi ntira akoma kwayo daakye ubesu wonya me ba wo me hwalo kura de kɔhwɛ ne maame ibi adwen no tieni ye nyame nkasa wo man na be yo do obeye ye wasase so bia wo nyame nsɛm ente me katrawo nani na wudie ne dabi wanka ya nsu abaka ya sere ebe to bribi na otware wo se e pasa me kanya nsasam tro abatai ya mopo ama ukoware na so okunu waka wona ne dia wo se dan a wudam wo ye house wona yes wadoko kwa udibi ade ase wo badi a wo se mempe na ko na busia wo jimi papa enya kar matna front jimempe jimi so kasa amen wo jimi fo no ho wo jimi fo no mini watam o me tire de jimi fi mu ba enwo mu ne kirikiri jimi so amen jimi kasa wo ye nyansani abehu wo jimi nso a wo behu ahu ba bi ugina adanti na akotena difo anim na akwa asema anim tire difo me kunu ne ba no ba ye mabra bonko so wakwadwuro ani wasua ontoto na ma uboka wakwadwuro efresa kola ne ba no mpra adwuma kura wonko onye uton yoma waja no odi agya nkwala no so ari ase wakwadwuro me pese ene usua nyansa amen jeme so amen aja wakasi amen Proverbs 14:24. I want to hear. Proverbs chapter 14, 24. Number 24. So when you say for both sin one ahodiye. Na hodiye. En kwasi afo ajimisem ye ajimisem alanko. Aye jimisem kasi. Abratia, me busaw. Dia wo bra panyina. Won say what ha. Jimini biliye. Yo. Wo maame. Wo papa. Afesu ye. Wa mane obi a. Amen. Engongo. But your girlfriend Obor who katam. Ampaboa entade. Ototo firi boso me mpam. What is here? What's a man sikapa 2 million. So on for entade ni what to near side the Pamano. Atobo Raman. Uye nyansafo na uye jimfo. Jimi wo mu. Obesa de na pie. Besa de na pie. O de na be ko Killer V night club, Genesis night club. Na nwure de na be ko. Mabo. Ode be ko. Why ready so basa ko boka o beach. Ready yo. O ma me de ntoma kura na da. Ana o de kwasore. Febra wo bra wo bra. Papa tona hodi amra ko to ka bo obi ahwe. O tona hodi. Usuko krom university krom o toni koko. Obele yo. Ana papa tete apansam udidi jan wo girlfriend. Wo ye nyansafo ana wajimi. Awedi ye nka nche ko. Jimi di kuro ne wajimi asitra. Woni mra hoso na me ni watam. Jema so amen. Yes, you to show the person in answer. To be put out. I will be about time. It's what Jimmy. Jesu amen. My head and no say. And you are free Jimu Bana no. Obagemma. Outcome. I done a short dance. No man competition them. Uncle da. I done a short dance. No man competition them. Babu da watch any pakoma coin and so not on our room. And answer na Jimmy. Hallelujah. Abrantia mental what? Debi. Me ya babawa. Minim say skirt a make up am 80. Me trasi ya no. Ama gu ho, enipa gu ho. Me hanki ase fifre ba me de ba pepa me de agu me sira so. Nyansam ye. Ada na next time. Me pama me susu hanki ne tenten. Me fan to us. Na me fan to us na me hanki nkura me jiminti. Obasa pam ne saade ahye. Ama ne trum ne ne sira mu agu. Yanka chifa sabe gunu na so. So who say wajimi utie yes wo. Jema so amen. Obi asra nkunko obi ahwiase you obi sori. Obi ahwiase o anka you obi sori. Me bi ho no ahwe ho enti me hwa ba bi o hwe no. Na ko tintim boyere. No atwam. No. Amen. Cause Bible mu kuresi. Yes. Adam hwiase. Ama Noah sori. What you say? Yes. Noah jina. Abraham bejina. Yes. Amen. Samson hwiase. Ama samga. Ani what you say? Ehudinum nyina. Wo nyina jina. So hwiase. Ma David jina.
Amen. Amen. And nka wo de nka ye easy. Obi asra ye nko ahodo ama na so obi achi nanim. Achi na chi ama nka hunu a ne hu. No kura kasatra o sasra na wo sra no emfa unko wiye. Osenye dia wo mo kakura na mefa. Ono wanya nkupa na desra. Ana wahu si woni ma strategy na gina moja. Awiye ya no. Jimi no. Asasi. Jimi no. Abraja. Me pasa na me ka bibi tira wo. Wadamfo se na wakotre wadamfo adwuma ho. O pane che o se be na watwa no. O ma bi na kafa fam. Onso bire atam no na utwa. Ama panti ana udwo trashe. Si. Ana udwo trashe. Wo jimi awiye. No. Jimi awiye. Ma bo. Me pasa onyansani tie. Na na dinim doso. Shaya no anfa jimi ne kwase ne ti bonko so adamfo. Amen. Anya sa dachi wa wi e ba so no. Basa. Amen. Ana me tufo. No. Aso dachi ho. O manenfa ho wi gato na akoro. Ene di wura so. E ba wi ya udam. Jeme so amen. Amen. O se wi ya wo ban wa wuri de wa boda mo oto. Wo se chew. No se chew. O de se wo de usa. Mpenu wo so jimifo adia bia wo ye no. Atene wona ni so watra futuo. Jeme so amen. Amen. Proverbs 15:1-5. Proverbs chapter 15 verse 1-5. 1-5. Wose ankwaje ne wose ye tefi asem. Ankwaje ene wose. Wose mo ye boko senka anibre. Me yanyansani. Ade a me ya no. Man hwe ya de ntokwa beba. Kwaku. Me difo. Dia wo kane dia me kran kan be pache odada. Jeme so amen. Amen. Nti ebe ya okwaku fateme. Wo de obo kakra metua. Amen. Ne buafo nya maye no. Me di ne betom. Me mache no. Obedu aka wo ya na na nibre ni nyina. Mo ye boko senka nibre. Wo de oba ma se de opa so de ko bia no. Fako tia sente hina nim kura na ba. Afa bedu ono okodwa toa. Amen. What does he? Yes. Mo ye boko. Wose mo ya boko asenka nibre. Asem den de hanya bufuom. Asem den Wanya bufuo. No nyansafo tete mamanimdia ye. Ando kura amanimdia ye da. Na nkwasiafo ano wuro agimisem. Ana ngongo. Sa to asu ka ho ni bio. So nyansafo tete mamanimdia ye de. Wanyansafo takrama amanimdia ye do. Na nkwasiafo de. Wana no wuro agimisem. Bia nkwasia kekanin. Oh my God. Wana no wuro agimisem. Semhunu. Anka brantie no kura no ya kam wate ase obo na gimi ni bi gire. Pasa Otiasia dia no na nkibio o. Na we asane sai masa ya koyo ntumi mpachao. What? Na kwa idie bi. Na kwa na hanyan. Ba du sika me so nwa kofu bi edi wachi. What ya say? Skala bono. Me pasa me kai. Ya ka bu obi apata. Akwa ne ba na so senior. Me kura me pa dia na dia. Ai. Nanka ya trase ne hu ska yebetua mo aye. So obama ya ne ya. Akwa ba akujira kire sa. Basa. Adendia. So the asia bubundi about 15 million abaso. Adena so ya the 2,500,000. Eno kura senya ansisa wachiri. Ka kwa be pesco. De ne dia no. Me so no ma ya ma dwensan ka ma 5 million. O to wonti go pesca ko ni baby. Jame so amen. Onsa bua ko trase. Dia o to bua kura hunya na hisa di ogina kire ya wo boa. Ya me abubu esu. Abubu esu amakuku da bi netim. Me pese nyansa akasa kirew. Fansama me ka gunsani ani na zama ho. Na busa wo se ana so uya nyansani ana jimifo. Adani akitan. Mansu ya wo shema kokotu wudi for complete. Adana wonye ntumti Bible asese. Yes. Woni wanamonfo nam kwan mu. Je hu na dwane. Be fa. Ampere mo fa nkosense nifo nsa na wonni bem. Ni bi. Ni fa nkoto afu yase. Anya sa tire kan nyina no be sa tua. Jime so amen. Amen. O jime fo. Ani obi anya ntokwa.
One Sakoya Tambo, so I am the boat to what by my father. And you pay a transition and correct you. A bit about them. Say one. Whatever about him, Pabiano, that requires a mentor or mentor. Jano. Jemeso amen. Wo try kwa mukai ba. What shall hostile? That's a card bomb. Udom kuabu. Udom papai. Unaya bubu. Adana kada kwa mu aubeti mi aye. Sengade bomb ya. Nkwasiafo no wura jimisem. Wase nkwasiafo no ejimisem na keke. Awurade ani wo ma nya hwa bone fo ne papa. Jemeso amen. Nkwasiafo wo ma no wura dia ban. Ejimisem. Chachirema abrantia wo tia me watraso 1-2 ajimisam no obekeka Jemeso amen watraso 1-2 obia na no aka jimisam jesu oba bia ntwam oba wo wato oba isemu ofasasa kwase bi na da ho Jemeso amen sa no bitio na no wo ajimisam nko ajimisam sebunu ke kan nkwase akeka wo tebe fra ni sister bra no aba na unufu bama ba ne kuremu na no wura jimisem jimikeka senkoma ne nkoso ama no se die yo o se le city jimisem nkwasiafo de bocha nkopa ade aje ho atinyi ye loto jimisem papa ya hwe ya bram ehunu nyoma enya no onyi mfirim always jimisem loto ni aja to aso tetrema bere ye nkwadua tetrema bere ye nkwadua ne mutia ye huhumuhunu mu emutia ye huhumuhunu mu ojimifo bu na aja atene ne mutia aja atene bafo no wajiminti wakacha papa mu brekam papa ya kofu abapen o papa wonimu mam asro obi na bu be fo ni matopambu a won chan wose wana bu wo Jemeso amen. Wana buwo wo. We expect. Nti woni matopabu a woncha wose. Papa na trasa asinso pan. Woni ma dodo a no mada. Nti woni masu ani mo ba wo ye ne de anye. Wa ko fa ba yo bia ba fio na papa nsi kwaku. Sa ba we dia mo se ma dada jana obrekam. Ni pa ba sesa. Ga wo jo anye. Odade na trasa anye. Very nice girl. Away, Papa Crown, now crash when it's up. What to quite cram a man? What? But try the form, but what's so about what the body never come out. But Bible catches was so why you're not there. Yes, I want fire who dear. And the Unipano. Master of Papa, I know about Kura or Unim dear or Subayo, our pack, the funny Subam. That was fat. Banhofen. Boy, son of from Body Tokuro, and so I come for. Odo trust asem wo betutum oba wiesi ka celebrate ya ho agire da nisim so na adwenye nso na adwenye sabi agire ne ka nisim sa na adwenye ma pai kakaka sa adwenye nye tipo papo ojimi fo bu na aja atene anim tia ojimi fo abu na aja atene anim tia na do obu nkan nimu no nani bete obia obu saya kama nim anim kan ya come in fact I was some jam in Kwasi, as some name fast and kind of woman. Bible send any better, obey Nyansa. Or Tinini few are who dear P. What Tinini fear? Our holy up, we want to make guy. And put him in kind bonnet for no by you move. And the cat out, sir. Why say ya? Over tree as she dada, over tree. Why say ya? Over tree she dada. Then suddenly the power send a jacotokum. Amen. Nimdia bonyansani o na so kwasia ofa ne ho sada nkura ne kwasia fam ne ho be baba kaseba tira wo Solomon se na me mama nyansa na me di nyansa ne man onu ati jimi oti ne koto no afa jimi swai adi jimi tikire ne ho enti obia ne so nyansani no onu akasa fa di jimi tire me koma kwan Jemeso amen. Me paso nyansani tie me na. Na wan hwe yanso a, onyansa dodo aba mu ahwiase. Abaya so wani ati wani betie no na wodam menam. Aburu so pin na ye da. Asantufo wo metire nan. Chichemunum. Oso wani ti bebra, o ma ponche ati. O chia ponche. Oje pumba ba o se ma achi o. Onim se nipa. Jemeso amen.
person na ya good year near the Proverbs 15:21. Proverbs 15:21. Osi ajimisam ye anije made onitire. Oh. Ajimisam. Ye anije made onitire. Obi joko wakeka ajimisam no. There one Jimmy on the head, onitire. There is no head. Any leader obi an command no. Onitire. Ajimisam. Ye anije made onitire. Obi abegina ho menu upon it ko bo so da fam twetwe. They said you only head. Na se mo tie sa ne ma na mo sere no. Once Ghana had your one Jimmy near Panasam. Ampawo. On your Jimmy tum. Your cat Jimmy Sam and or left here. Pepe jasisi Jimmy so amen. Amen. The Bible says Solomon I can't know. Jimmy Sam ye Jimmy. What's a Jimmy Sam? I am need the ma the only three. Na hunumuni pattern. The sub president in them putting fuesia. Na Ajon Tonyo ni abo. Na mai honia sa. Amen. Minister setete ho ya buan sam. Dey na so oba ni sire mu go. Osi a Jimmy Sam e ya ni gidi ma the only three. Aya Jimmy Sam. Me gina hoy. Me wo film bebre ho a me hwe bi. No. Me hwe. Apart from some meeting am some na say Yesu film and I meet gospel no cry me sam. Me show dress ya wo de da abon na chi. Na me hunu spirit kura tum. Yes. You can't polish yourself. What you been turn the Bible no man no abrabo nye pe o. Nya ne sa. When I was so tiny, now the Bible no ye pe. Amen. You can't change the words. Bible no do change you. David. Jama so amen. Amen. A branch na we anyansani na we Jimmy for. We Jimmy for da brim. Oni abosom tena bia ye pe. Me person na. Nana, me person o twa free Jimmy. Amen. We Jimmy for te se na ntwa ya so ne konua. Wo twa ne ho nyina na afuntum enso oni mu kyefa. O Jimmy for wo te se na ntwa yedi konua so ano. What can who nipa kan kwa nyina na afuntum. Aso adwuma wa ya no oni bu kyefa. Awie kurese kunu. Awie ye sade nkrante to ne minim. Wa jiminti. Etofo a wo so wonfa. Wa wi university battery wa brabo. Wa wi university eso wa brabo. Wonsa jimi edu akedu akobro jira sa ban sapan. Sa betra se. Jimi atiu de akobro timam Germany, America, Italy. Asa do abetra. I am mobo. The chef nipa. The person who nyansa. Amen. You must say amen. Amen. Menkawo. O dabi. Dabi ameka. Wa ware yire ndo yire natie. Wo yire miye na no ni watam da. Jiminti. Wo konya adwuma bi ya wo ba bi serve ba ko mienu atua ka wo ba no so. Hwema wo no yire wo. Nkwala ne nim ngoma. Oba wo mu kabrofo wo say yes. Hwema. But look at you. Edana abanya no oba foforo no mu. Mebusaw. Oba foforo no so ne ne hia na se kwa ye 10. Enye 10. Wajimi. Enye 10. Adie. Teniye. Me passe Proverbs 17:28. Proverbs chapter 17. 28. Verse number 28. Osi ojimi fuompo. Omuana no a. Sesam se fie. Wa kana no tuma. Obunu nyansafo. Jeme so amen. Amen. Asama se fie. Na de wa jimi pa no. Wa kana no tumi se menka bi. Obi aba woni edi nyansa na ma no. Aka suri nyansa. Aka what you say? Afia nyina obi asa ko de tok. O jimfo. O jimi no. O jimi no. Ana smabo no obi ntam. Nipa na kwa. Wanka bi no edin. Nipa ne obi obaba bi masa. Ada na o jimi ho sa. Enso na de oto na ejimfo. Kana no tum nti. O jimfo akura no. Miana no. Asase no miana no. Ye bi nyansani. Ada kana no tum ne ye hunumuni. Yo kana no tum no o ye hunumu nipa. Ada na hanta yo ma. Na dwa. Yimini bi no. Afia wotim onko a woni fiofo akon asitire. Onko adai.
na bia wo de obi ye wo sira ho dodo obi du go na me ka se me se nipa wota boba yi no bia ono wa ye baifo ene tie ni ne hya nso nipa wota boba yi ene we na ye me ene se woboa opese wo yi wa gin free no so jama so amen ono wa na ye baifo ne de ye hu ono wa o ta ba me ka so ye bia o yana miura me so da ye hu me maame pese ayi me bay wo kuno tese o de me say ayo no amen baba ye masa wo boa ono na abaifo bia ta baba ye bia na de wate me pese obage ma wutie me amen na unyansa doso amen so do ho bata urade a uhunu nyansa amen fa ho bata na sem batenetene ana na honhom fa nyanko umpoli da amen na sa ampa wo hwiase a ono beto fom no atone so no asa pagi wagina ho ya urade a ya somre te sabo akode wo woni magu nkasem nkasem no akode ne hufuo no wonyini won kasem nkasem miamia no odi ase yes edu bra ya tere no tua de ne kosoro ya yina fire taban so ni agya no no obubu fa so ba nyina na kode ne hwe no kwan obanya fast abasana se mra akaba se 10 feet no atofom no kode ne ba fast abasana se ana 100 feet no atofom no kode ne ba fast the so sharp no abetre ne ntaba mu wona se na ne ba na beto ne ntaba so no asade ne kosoro ada na ne san mo nyamfo we nam no waje ho akachire ibu saw dante na ne san mo nyam wafo nam na wo ya oni amatro kasa me katre ono na tre jimi anwo obi nya waye obi abamodi so abakwa sore nso ntimi efiri se won fra no yesu se man fra obi a ontimi ma menche mima ana no pa mebusa wo ya nyansa ni ana wo ya jimifo sam no modu ana cheke obi ba ko homa 3 cities na yira ni so obi so kroma no 150,000 na ni so oba na ni so na nyina ne se obunu wo se wa ya high yes ada ba mana bamba bu obaka se maja aware na ba hu jimi amen obi de kokobane namfu anamfu afutuo mana jani kunu ho akotena na busuam emfa akoma wale o ba ma ne dana ne kofa ba afofra fe ayetu no fo na ni ba ne hoso no oba afofra tene dem ni kunu se ayetu late jimi ni akoma no no ba dia jimi wo he jimi ba you want to position ampawo wan hwe yie ebe you want to wakonya so ha tirimu da bebre amani pa jimi na nipa nso wo ha wo se otirim ye oda kakra wonderful se nyansa de obi atoka na 400 million adi amount se twi jimi ni e ma ya juma nya sika me nkoye sense pasa busa me maka saka ne sai ana na adi me try de bedi magime ka oba nante form bedin sense me no me yansa wanya ntimi ma antoka ne bi oba bre na se masa se wan hia nyansa na fa nwa matanyame a oba mo bo ana prosi ni bi pawatema aye nso wonya anso mira no ya prosi ni jiminti no wadede ya wanfa bi ansie ntutuye na nkoyi wadena brabo nyina ya nsawie amape na yire koka no one na eko wanwo na ujimi wawie no o makro ntimi ntue school fees no umpa futuro aya samere man brono no so na ne ma dasa ahini enso anka ho wo beto ntu beja ho Jemeso amen wakoye MP wanwu dia wo ye onse se a wo ba opposition wani abere ko enso kane sika na adiri fufu anwene o girlfriend kura na wo fa no wo toka ne bo ba sa 900 million man ne tena na wo ba e school fees wanya look at you once again na ko ware se so wo America o mane on fa ho jimi na no I am kasa amen and premium fan ko jira himfia amen ama himfo nso so sa ayi sonso aton kokomu nyansa amen nyansa amen Proverbs 23 Proverbs chapter 20 verses 3 verse number 3 eye obere mani munyam se otwe ne hu firi ohamu eye
Tio. And your Benjamin Munyam so Hambi ba. Oberema wa wani Munyam biano. Ocheno. Jimmy for the open tokwa. Jimmy so amen. Amen. Oberema bia or protecting the dignity. Yes. Ocheno. Ohamo ba ocheno. Nkampa. Because we radem so man kabi. No radem no atum. Obi ehu se nyansa for animonyam de sukutan. Animonyam da sukutan. Jimmy for the open tokwa. Once will be about madam na nyame papa brother mpene wansem. Eso kasakura o sede. O sister jaja de o yan de anye. Na man fo fra bonti aba de aba. Na so Jimmy for de open tokwa. O run shirt. Me ma bodam o. Jimmy so amen. Amen tisa mama Jimmy for no. Aso no na Jimmy o. Open tokwa. Ba man tokwa pa fo bia ya Jimmy for. What no abro na yere what Jimmy ntia. Bible say we are this oba ya dia emre e de ntra wonim diem. E fa ne sa. Udi mu asem na yera kokaso oba ya wone ne nam nye. Me wura nya egu ani mu ase. Oh na da sum tai. Fia kana sha konwam. Yido ye nyansa. O sa kwatna asori pani akonwa so. O so Jimmy na da die. We are Jimmy for. What Jimmy papa. What Jimmy? What is some more say? Abrantia, Miss Rao. Unnecessary, Jimmy so amen. Mental, what you could be a call to be a care. So amen. Brother, Proverbs 24:7. Chapter 24. 7 to 29. Verse number 7. The character 22:15. Proverbs 22. Verse 15. Verse number 15. Osi ajimisem. Jimisem. Abofra koma ho. Osa amofra tra jimi pa. Abofra bi tra jimi ntu obi a wanyini. Wo fi abodwese. So o continue jimi a ye do toto abofra ho. Jimi so amen. Ye do toto abofra ho. Ajimisem eye bonyono tete abofra koma ho. Na atenya ba be atenya ba is talking about the word of God. Yes. Ayi free ho. The Bible says so free mo fresh hunu twasema e ma hunu de ba nyansa. Amen. Yanko 24:7 to 9. Proverbs chapter 24 verse 7 to 9. Wosi nyansa krom papa ma ojimifo. Nyansa e krom papa. E krom e beja papa. Ade ma de wajimi. Nyansa o. Esiesia ne pa de magimfo. Dia wagimi kura no. So fanya nsani adamfo a. Onyansani teme boane ma na de doso. Ba bia nka de gimi nuru ho no. Nyansa teme pagya na ya de ban eduru. Osi nyansa kura papa ma ojimifo. Na omue na no kuropunu mu. Omue na no wo kuropunu. Osi de wadwene bone ye ho no. De odwene bone ho no. Ofra no tokwa twebrefo. Tokwa pebrefo. Yes, ojimifo tiri mu poye bone. Any perch field for what you say? What Jimmy for tiri mu po bia no. Aye bone. Any party word there yet. Anana pai. Mesra meka. Enyo ma gu ahimfu nyina na ya nyansafo. Obi ke na na se tu wa Jimmy che obi a. Wana wanyini bi. Klasem ni ye. Enyo obi a wafu dwene. No ma nyini. Ahima afo yi. No nyina na nim nyansa. Ada no abedi akonya. Na ukuro nsa ase nyina wo ton sa. Vision. You don't have a vision. Abushana japadia nyina wasan. Ye ni so dum jijimi bataw. Look at Ghana now. Yes, and ha ye. A time will come, you better body o Cote d'Ivoire ni edi. Said ye India. Jiminti. Joseph Wadwene ni nibi Ghana, nibi. What is here? They say yansa nyina ya funtum no. Koko ba se 30 acres. Ye gwini nyina to agu. Fiska ko. Abrekura utimi dua bode ekadi. Ba bia ye betu gold no so dua ba enye ye biu. Mbawo. Ghana ya Jimmy o na ye nim. Ene mahu se Jimmy for. Yam panin for the yan tete kwa. Ene mahu. Jimmy. Wa ye tebo nkoso a woni mu hwe. Dia ya na nanum jaya no ana ya sam. Me katro. evangelist@gmail.com ana wutie. Achange kasa. But what did I broni adwene so de ye wunya. Ya fra adwo poma, wo se ya fra Katrina. Eye. Wo ya kani katwi, ana wo brofo na wo yehia wa waka osia si so. Eye. Ani change broni adwene no so na fa. Na fa bibi.
What's that to a man? Sorry, I